Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke hufanga moa he talamalo e whanua, panga hi talawhatapu kutoa pe, o ku wha o atu pe me he polokalama ni ka ata moa e whainga maari e koe ni he ahoni. Ke o atu ai ho mo polokalama ko ia whatufonua fo o, ko he ni pe moe whafofonga, ke maa whakahoko te tau polokalama ko ia ki he wikeni, hange ko ia na e whahaatu he tau polokalama wiko o si, lo tonga lere whare area, te tau whenga ke tau polokalama i he pongpong whalaite, ai ko taimi au atai whafofonga ke lawa whahoko e tau polokalama ma ki moto. Whatawa be ka inga kuongo lere ia te polokalamani, ke te ki moto ko toa be kulawa ke mamata mai polokalamani, ta tau ko whea whi tuu, o ku ke iai, o ku watu e taitari whiawhia lo to maa whana, ke te ki moto ho mou kau mai ki tau kau whata, i he polokalama whatufonua fo o, o e wikeni. Hina behe ko whiawhia ke taitari re whafofonga pe me i tonga ek, PAULA PIVENI PIUKALA,
ponga tonga tapitu ke pakahau ka tau proklama piveni malo tau mai pongpongin fefe ha ka tonga na pongpongin ko ilo ka ko to be ku lah no ngai patongia ka ko fo o ne ta lava fahau ka tau proklama fefe ha ke piveni Maravilha solo o ngonga te pe io ngol re apito io ko le te pe ke hu fanga fa tapu ne a mai ko ke kai mini a mai a ni ko o ko ke ngo ye ngo ngo sia ane ngo mai ngo sia ko whaka mai toa mai pere lawa ta polokalama. Ka kono moni mahalo ki au talo i kuku mo ai mea nau whinga ke mahino. Ke au ngaianga i whakatonea koe aku ki Milestone ia nei lawa ia ane afi. Ne osko i tāpuna ane afi ko ongo i wai ki Milestone o sio ki haola. Oi mea ko tau kawe ai maho inga ke pure i le fonua. koi Eke ko whakatafe mai pe ta polokalama na ei mea na ei ke utara noa i whikau akpe pa mo koni stutone pa mo inga tuuni. Tuuni a whare area mo koni stutone ka kou ki ongo sia sol. Ka ta tafe mai pe me ngai mea whare area ai kona ki oku he tokanga mo ata mai e kakai ta whatala noa pe ai koi alo pito fa ko ilo i koe amone pito ai whatala nao ke whai koe wiki lahi ene ki maudolo i whale area tau whito ki he mo debate tālanga i he ngahi ngā ue koe e mga ripoti o ku i whare area ka mai ngahi isi ke he beo ku mau whahoko ai ko wakai whapea ki social media ai flat e social media i he ngahi whemea aki whare area wai ni i nau ui mai ku fulahi a mau ke whare area fulahi mo longa fulahi a mau ha ka ku lere whoki ai programa nga mahene whare area ko ti ko taha ni konga ko loto ke ta kamata ai pe ko nga ta update ma pe whoki wiki kotoa ko ha tu unga o kuiai ai folofola ko tohi ko ia ni afio ha tu unga kuiai ai paremia ko take fonua ni afio ko take ni o pure anga paremia mani kapneti ko ha tu unga o kuiai ai tu unga ko ni ai firma ko ni afio to e falala pe mi ngo minista ko bene ngo ku kamata ke fiu e kakai fa no he ngai fo issue ko ia ene tolonga mai ka ko nga ku tau whenga ki update pe i he wiki ko tō pe ko e weekend te teo ko nge ose mo whare area ko me ani o ku nofo pe tala noa he kakai he social media tato te whito ke he mea ko ia a lot dui waka no ano pere dui waka no i whare area a ia tōng mahino ke kakai na e ave e nau tohi ai kau no pere ki tui i ho nau whatongia ko kau awhala ki nau dolo e na fio o ui ki he paremia i ho nau lakanga ko minista taumalu i whanua pia moe minista ko ia ki muri pia moe takuma mata ke na whakawhis ko hinga ko e talanga fua ia pia moe whaapa pia moe ka wha i ka vei ko ula me ha fua ni whamatala ko hinga ke lawa ke toka i tohi koe ni mo whaapapa i tohi koe ni mihene a fio pia mahino ki he nobere i he tari tala noa koe na e whahe pare mea ke te ia uka ke te liriu e na o situation ke pehe ke whahe mea koe kua te kau nobere pia koe ko ngai ana u tio e kumahari e koe e mea koe nobere ka kulo i pia kuosi mea i pia kakai he koe kifo i kupu i lea koe nobere mana i minite wha o stohi katoa pe kakai a kongkonga whangi kupu i lea koe ia i he social media ai ko nga mahuinga taha ko ni fehu ko ke pare mia ko hai ki mo tolo ke mo mai o ave ai tu i o ton fa lai fa i fa ma wanga ka ko ko nga ni ta o si polokalama mai be ai fa fon ko fe anga ho vakai ki he tu ko ia ko nga ko ni i fa area ko nga ka te ta to ya pe ke
ke tali e pare mia ko ngā ke hau loa ngā hui tawha aki ka koe taka ki kamata mai mua me e kino pere na ke oho ware I whare area I he mea no pere pe na ke os amanaki piko e au katunga pehe. Nei ka yo amanaki ki he mea nei whalawe gai nei ohake. Ohake. He kau no pere esa United Front. Nei ka yo amanaki I awia. Ka koe whamalanga ko tō peo ko whai e ko ngoi. O ku mau fuakawa. Kono whainga tāwho I solo. He mahalo te heke nofo e kau whare alea ia si olo loto ke mau fuakawa he. He koe fui fuakawa ia ki au na uongo I peau he kamata. That has to be addressed. Ke maulawa o matiu teu ki ai. He koe fui fuakawa talango fua mo oni. Talango fua kakato ke ne afio. Rakia. Koni stu tōne tau ke maoni oni ua ia. Tolu. Oski a verenga. Koe kau fukai mea. Oski a verenga hoto poto hoto iwi. Koe lele ia e fonua. Moe ne afio. Tau hanga fo kou fie ilo na ap fie ilo. Ke taimi he koe kowi ka pau nei pehe. Ka pau nei pehe e sole fokawa. Fokawa ke ne te utarango fua ke ne afio. Pe au fai oski a verenga ke lele ne afio pe moe fonua. O kai ke toi hu mai ko ni stuto nei loto. Fai ngofu ange implement. Pera pau e tau pehe. I he malo e ko ni stuto ne. Te utala ngofua. Fai hinga mea pehe. Ke te lava I he pare mia. Te lava I he pare mia me kapneti. O kambeki. I he whainga tōni gone nau whai he. O te ko isiu kehe pe koe hae nau tōke ke isiu kehe ia. Isiu kehe ka pau waha mamahe ne afio I ha mea une loto ke whai he foreign affairs ka ua ke whai he pure anga isiu kehe moia. Isiu kehe ka pau waha mea o mamahe ai ne afio I he Minister of Defense. They are completely irrelevant dia he isiu koe ni nai o hake. Ko tui au ki ai. Ko isiu ia koe ni isiu e nia o kulave loloto ki he fuakawa pe moyanga ai structure for one. Na was lave pe kia he ta polokalama ki mua. Ko e kuptol noa mo kuptol kaha. If you read it together, ne o mai foi pixa to tonu. Ai ko foi whalea ko he kuptol noa ko mawhai pure. E ko he anga hono whai e pure angani. Ko pure anga whakatui whakonistu tone. I he malu o tupo wono mohono hako. Pe wahe tolu ai mawhai pure ko ia I he kabineti whare area sitiseri whamauanga. I he malu o tupo wono. Ai ke au koe whai mena o nofo au ke hanga mahino. Hanga mahino. Neo ka atoa pe mawhai pure ka te tau whai pe I he malu. Koe ka pauna ke whatonga I nau hanga o hake ai ripoti ai CEC ai koe Constitutional and Electoral Commissions nai whai ake tauririu he wanoa hongo fulu. O si tofa lere mai he ripoti ko ia e PACES ai foundation e whanuani. Me he ngai hatu I mai hanga e tupou uraki o whamau popo ai hatu I e tolu ki he fui tainasiti he taimini he. O si ta hanga he ripoti o wahe rei mai ai ivol koe ai lao o au mai ke konistu tone. Moe whakaama tupo uruaki ke oa te whai e ne pure o hange ko ia ki mua ka ne whai o whatatau ke konistu tone. Solo koe uhinga fokia e ku whaala o haa koe I whare area
lau marina o mai tuku ai tau o whakaukau i ai ka hao e whonua mono tunga whapikare o whakaukau ia i he wao tā ma whapou. E ko mena e hoko. Ko mena e hoko he whonuan. Leading up ki he pure i goni e tupoura ki he. Pea koe uhinga rewa hono o mai a wharea rea. Albena e lawe kia i pe moe ho e kia ne afi. Uhinga i ne pe koe wharea rea. O mai o tālanga i ai. He funga te pire he māma. Na tuke pō vai. Tuku mo here pelu. Ka hak mo mata peni. Ko uhinga ia ko o kai ke utari e ia o koe wharea rea koe whare whahau e. O kai peke I refuse to accept it. He ono uhinga na lawe peke ai no perea ni afi. Koe merino. Moe nonga. Moe tu maari e whanua e whai e wharea rea. Kai ke whai a kia e momore. Kai ke whai a kia e pipi moe ahi. Koe uhinga koe o ko viritaki. Viritai unua. Mahalo pe tai mahi noa te tai metaha. Kai o ka kia au o feitu uia ke longa a. Feitu uia ke tālanga ia mea whewheka. Ngahi mawhai. Koe ke uloto au ke tukuange. Ke kei tukuange ke kakai ke nau tālanga. He halapureanga. He whakapouri. Koe uhinga ia. He kapaheka ke mauwhai i loto. He whai he kakai tua. Koe fumea koe toni whatokanga e ke kau wharea rea. Me he hou eiki he kau whawhonga kakai. O te nau tō maa e mea goni ko hake. E koe ko me ea ko haku whaamu. Ka ki au. O e ne tō ko kōsi mapaki ngahi. Ki ato ia une. Mai a lalo o koe ne laku ke nea. O kou whiwhi au. Ke tau te hanga o toi tik tipi. Tik tipi. Hae uhinga o tau tonga ai. Hae uhinga o tau pore ai he kingdom of tonga. Hae uhinga o. E kai ko whehu i pia kuia e solo ke pare mea mo kapineti pia mo kakai o ni unau pou ki ai. Ko mo tala tau ke tui ka keha. Ke tau i e tui. Tau riu kawa e tui. Pia ko hai rewa. Ko mea ko nofa ho haa ki ai. Mantu pe na Australia aki. Taimbe koe na mai e tohi pa tari koe. Ai koe ki toki tari. Eke me koe he kau hai komisiona ka au ko tari ne hanga tonu pe. Koe uhinga ke tunga koe pure anga he ahon. I don't regard them as a democratic government. I regard them as corrupted government. Koe mea koe o kou pehe ai. Koe ki hanga mahino i koe hae uhinga. Ai kai whi maari a whahinga. Ki mea nei hoko ane afi. Ki ei tokanga mawahi. Ke ua te tau. O hange. Soka hanga whakarea. Whakarea e tohi koe. Uhinga mea koe nei whae paparema. Tohi mai ni afi o. Ki he sekeritari koe ai kabineti. Kone tohi na ne pehe. Kai ke au toe iai e confident. I lost confidence he minister defense. Ene pehe o kou withdraw au e kou area consent. Consent. Pene toi pehe mai o lost confidence he minister koe foreign affairs. Ene pehe ko withdraw. Ke au ke kene overstep e koni sutone. O mai ia o kei hao e koni sutone hene o mai anga ene whakaamu. Ene mea mokoi ki ai, mea whinangaro ki ai. Sai. Oi foi whehu i hoko ia. Foi whehu i hoko reo ai ke pure anga. E mo whakapapai o talangofua. O whatatau ke fuakawa. Pete mo mau e mo fuakawa o talangata. Mo talatau. Koe talangata au ko whai rewolo kehea. Koe talatau na au ke rewolo koni. Koe talatau enga o ate au. Tau iyo. Koe tohine pe. Neongo folau kei folau e paremia. Ka une tau whakamama whae mai. Reiterate mai.
o kei falala pe ia. Kei falala pe. Pe mai he tui o kai ke falala pe hatu ia ko falala. Aia ki au, koe tau whangatua ia. Koe ka tala ngofua ia. Ka koe toi COVID ka haka au e anga koe whatonga ai tohi. E kono moni tau tāno he mea koe ni he koe irreversible consequences. E koe te kai te utuia te nau te lava te reverse te kia holo mui e nau koe nau foi la oe na kia holo mui koe ni e weekend. Koe foi whakarea au pehen. I, as the acting Prime Minister, will continue to work with the Foreign Affairs Minister. Koe kia au koe foi statement koe au toi ki hiki hake ia o hange o ku nau whenga ke nau solo koe kau ki tāno whakastructure ka paurela koe mawhai pure koe ni o ku wahe i he malu o e tui ono mono hako ai o ku re He viven maho ki mate mai e vauti. o gonga Kone guau mai. Guau mai dai. Na ke ngata he konga koe ho da mai te ki i tala noa whakastructure he issue koe ni. Ko te mahana pe kapa o ke yonga tue biben. Pe ko ki trope ne ti o ku uhinga ne. Ganga mo katak be he ki drop down in ne ti. Ko te mahalo ki trope ne ti e whafofonga pe aku ki motu hi ai. Ko te mahalo e toi mawene beha ne toi o mai be ki lotoni. E whafofonga ki hoko atu e tau POLOKALAMA i a honi. Ko wakai fo be ku mo si tolahi lotoni ke e tau hoko ate POLOKALAMA he kai ke tuku e tau POLOKALAMA ka o rewa ke mahino ku kakato ai POLOKALAMA pe mo e lawa whafofonga te whoki mai ki loto ka ku whama alo lahi at ka mo tolu. Nā ko se ai ni ihi heni ku mo o si i ka mata o mai ai whihu i ke whafofonga ko ni ko noti hi fo be ai whihu i ko ia. Ko e ne ki i ala whainga maari e be ke mono e ata whihu te whenga ke whakakau atuai ai whihu i ko ni o ku mo o mai pe ka bau o ku iai hao whihu i ka aku o si kaunga tonu ia ke mea ku o si whamadala te whafofonga ko tui e whiunga pe whamadala te ako ia i e whihu i ko ku ke tohi i ko ngā ka e angi whainga maari e ke ni i ko ia ku nau whihu i mai tika i ke wahauka te whafofonga ha whamatala ki he whakaukau ko ia. Ka koe tuu i he daini mi o ku ki mate ato a connection ko mai whafofonga he daini o ku whamalo ia e tau kau sponsor i hono sponsor ko e tau POLOKALAMA tata te whito ki modolu ko ia mo tokoni mai ke whapaanga ai POLOKALAMA ko ni
o ku atu ai whamalo la ke te mo tolu I he tokoni ko tō pēk mō whai. Mō whanonga iangi kai ngatonga kuai ai ki whare ko ulu ai ki modu atonga I Nusilani ko Taholo Antoni. Ko e whare ko ulu ko ni ko Francis T. Katz ai o kutu I he whikata hiva bi o Moinui Avenue I Orewa ko whika telefoni ena no hiva whaafitu nima tolu nima peka noa wataha noa walu ua fitu hiva taha hiva au ku tu eni I he loto shopping ko Orewa ka ku ke ofia tuai ke kosi ho ulu o e to taha ni ka whare na ku ata ke mo kau mo I he tau mea koe ni ko e whafunga eni ku ilotoni piveni kuongo atu Iyo, koe ngō mai. Koe mahalo koe ki motuhia pena ki trope ne timi hena pea pea huinga ke ki tate kone ka koe na kusai kuongo mai ke hoko atu pe na ki gamata whaosea ki o dala mai ke ki tala noa whaka structure system he. Ko ngā ke usio ke tau wete le leipe. Koe whakawa ne a whiau whai ke koni sutone. Koe liliu wene whai tawalu whitinima. Pure I tau he koni sutone. Kawai ne a whiau kawai mo e kau o kabineti kawai pa mo e wharearea, kawai pa mo e whamauanga. Aia koe kupu hiwa noa koe supreme law of the land koe koni stutone. Koe. Kai. Pureanga whakatui whakoni stutone. E whakahoko ngahi mawhai pure I he malu o tui ono mo hono hako. Ai tau pehe koni stutone hoko I whokia I ne awhio mo hono hako whare tui. Pea wahe lewa ki lalo cabinet executive whare area ko city seri. Koe tau teke rewa, koe usio rewa koe tau teke. Koe tau teke tau mawhai. Tau mawhai he re volo ko ia. Re volo whare area. Ko pa te whatongai pea ngai tau mea unau wheteke aki pe. Koe kamata pe ke rea te whare area kabineti, tamai kabineti o te maurea mai maotolo ke tau mawhai kamata ke rea mai whamaonga. Aia, koe hoi tau teke ia he re volo ta tau. Ke hanga he whonoani o whakatoka ngai. Lolotonga tohui I tau koni tone. O whai katoa E tau teke koe he malu ene a whio. Ai koe niau te teke a kenia ki olunga. I as acting prime minister. Koe foi teke a koe au a ne fusoe e tui ki lalo. Kai heka I olunga. Koe ke na tau teke. Koe ke totone ki tau teke. Koe hinga I whatana kai tole na kuloto ke na teke ki whare area ke toi whoki mua e foi mga whāgo ini o mai uri poti. O mai uri poti he hanga he report ko ia whatolo loto. Whatolo loto e foi foundation. Loko pehe pēo e maka o pulanga I e whonuan. Ke ngahi li liu whakapolitikare ko ni o whai. Ke whakatemoka alati anga. Tako malawa ia. Kau te nofo pehe foi peisis koe. Foi peisis ia koe ai koe na e lawe ki ai panau maunga ia o pito he lawe ai hou e ki ke ngahi nau o sila tonga. Nea o katoa I tau whe mauka kia au solo I o kuhuloto mo kulau maari. Koe mea koko pehe there was a milestone achieved yesterday. He kia au o kou nofo he whakakau koe ni. Ke pure I rere e whonua. Pea ko usilava tala. O kui kai koe pure rere ko ha mea a pati, ko ha mea o ha whaunga, ko ha kulupu, ko ha mea o ha hatota. Koe pure rere I pena usile akbe ho koe ngo malupo. Koe pure rere mea pango koe patoa pe une ngawe koe poinia. Koe ulau maari rewa aku he
he sio go me go te na fia ai na ko si lo bel ba ilo be ta go do na hua bel te ge hua da fa de ale o se hia pe ho i ki ya foi me ba na ilo ya ne ke pe ya ke pe ke to ka na ilo pe e raki pe go na o ha ke go pal pal me fo ka to na to no tu ta ma te ya ta pe mo ta mo pare mi amo de ka foi me go na ilo le i ko ke pe o hua tu pena o hinga e kwanga o gai he ko ngai na ku tu iau ka pa ka ke tau vete u me ya o tau puno ai pe ke panga ngalo tai e kana u loto he nei ka ke ha loto hanga ta makia iau o loto hanga mali na iau ya ko fui me pena ku ko hinga fo ke solo te ta ko hanga fa makatunga he ko no moni me ko to pe ke e toki loloto ka pa sai makatunga so kon makatunga na uhinga i kai eu to ya se au e umea ko he na ku alu be ko kwa he nga o fa hoko i na to pa ma ing pure i le tu hau ha ke fo fonga ka kai malunga e ma so kita filiau e so ko alu o loka ngai fo makaturiki ko ya ai ke alu ki fare ko ngo ko uhinga na o mai au he kwa he nga ke he ia me ke me fa fo fonga to la ke he na tau mua e ka ki au na gai ke ya ha fa hinga pa ne kai ke wili fia na amore ha fainga mari pa ne kai ko alo ko fainga mari na alo ke me alo o fatu ko vinani te mo kakai ke pure i le fonua ko ile me na lava ke ni fa ma op anga i fa kau he na ku os awe au ke to fola ko spring bea tu pe ko te pile to fola mo report ko ne vaka asika awe ko si ui mai ene afiana ta ko to pe wa na to no i lo pe wa to no ina fio ngai me ke pe fra matala mai he pure anga hangi no tu aki ko ngo na wa ko ye pe ka ki awe ko isi ui i heni ko to no ina fio ko to no ai fa ta to ni ko to no ai ka peti ko to no ai fa le area ko isi ui ke tautis wa fo ke fa alau e pe take one bite at a time tau i ko no kai fu e le fani te ke ta po follow fu fe you take one bite slowly and surely te tau te ai ki au ko foi issue the very issue ya hen o kunanga shake foundation is this is the kind of attitude ke ha o me ngai sino mafai ai ko i he re volo i lalo ke tau teke ke re volo i lalo solo o kui kai ke pehe pua hak whainga ko kuanga ni e kusio ki haka hau te wongo o malo i whanau Whakaponga. Ka taki mo kau ki mau tala noa. Oku ai palapare ma hoko he ta laivi. I he ta inimi. Oku whakahoware pe e ta laivi e polokalama. Oku iai ni iho ku nau hanga o launga i e polokalama. Pea ku hanga e Facebooka o tāpuni. E polokalama ke ua mamata ki ai kakai. Ai a kone tuu koe ni o ku te tahanga o tamate iai e whi polokalama kata toi live for all ke ta toi hoko atua e ta tala noa ko ngā he kone tuu koe ni oska atua o si poloka katoa na te polokalama koe kia ha uhinga lere ia e ni koe wha poloka ape foka pa o koe ai ha whahinga copyright o ku mau koe kia ha copyright ia hene mau o ngia hawa copyright dia he mea go ni tanga e aki ke mau na ko nga o kata ki tamate mo kata te ai fo o e ta live ko nga kalawa ke mamata mai ka kai ke okay sai okay